kashankichis turaykuna ñañaykuna kutiramuniña llaqtamasikichis Jessica Aedo. Kunanpas waqmanta periodikukuna willakusqankuta yachapakusunchis. Miércoles pesqa p'unchay enero killapi kay willakuykunata aparamuyku. El peruano willakamun kunan watapis aswan llank'ay allin rimanakuy ch'uya puriy imaskanqa hinallataq llapanchis kawsayninchis allinsi kanqa gobiernupas chaninchanqa poder judicial llank'ayninta chaynata Perú suyumanta kamachik Pedro Castillo nin. La República willakun kamachik Pedro Castilluta Fiscalía qatipayta qallarinqa ichaqa Perú suyu umalliyta tukuqtinña Breña wasiman risqanrayku Karelim López Tapas Palaciupi chaskisqanraykus huchanchanqaku nispa Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos willakun. El Comercio nin Pedro Castillo huchankunak uskiykunatas sayachinku Palaciupi Breña wasipi huñunakusqanmantas huchankunata mashkanqaku Provías Petroperú hatun llank'aykunata chaskisqankuwan Fiscalía de la Nación Karelim Lópezwan huñunakusqantapas qawarinqa. Correo umalleq willakuyninpi nin iskay waranqa iskay chunka soqtayuq watakamas mana llamina kanqa Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos willakun Pedro Castillo huchankunatas mashkhayta qallarinqaku ichaqa Perú suyu umalliyta tukuqtinraq. Chaymanta El Diario del Cusco willakun COVID-19 onqoymanta kinsakaq olanisqanku chayamuqtinpas manas wasillapi qhipasunchu Vizcarra kamachik kashaqtinraq chayta ruwaqtinku manas onqoy sayaranchu nispa Ministro de Salud nin. Perú 21 willakamun manan llaminqachu Fiscal de la Nación Pedro Castillo huchankunatas mashkhayta qallarinqa ichaqa Perú suyunchis umalliyta tukuqtinraq chayta ruwanqa. Hinallataq Ojo willakun Karelim Pedro Castilluta urmachin Fiscalía Perú suyunchis kamachikta qatipaytas qallarinqa Breña wasipi Palacio wasipipas Karelim Lópezwan huñunakusqanraykus kunanqa qara k'umpu hayt'aymanta willakuykunata qhawaykusun. Depor Kutiramunña Gareca Perú suyunchisman kutimun amistoso puqllaypaq hinallataq Qatar iskay waranqa iskay chunka iskayniyuq llallinakuypaq puqllaqkunata kallpachinanpaq. Hinallataq Libero willakun runakuna wayllusqanku Universitario de Deportes qatikuqkuna sábado tuta puqllayta rikunankupaq boletukunata tukurunkuña Universitario Millonarios sutinchasqa puqllaq masinkunawan llallinakunqaku. Kaykamalla willakuykunawan chayaramuyku turay ñañay paqariña waqmanta tupaykusunchis.